Pengikuan dihina boy marha paso. Bisa tutu nama bikas nai. Tungsara benon buzalat ko saroko nai teh. Lai bakardung tes. Nama bikas nai tutu nang sorma dua nang burunami. Takas madutui boto kami nasi sarabur duhita lekku ima dibat persatu gorong. Tusoni benon silua nami otik susadia benon lebat kardo seamat dari batama anggo namang bohi pasu pasuna. Son hatan hutu maronokku situ mananoka walang maparahutna. Otik susadia songo silua nami siapar satu kuat seamat dari batama namang bohi pasu pasuna. Monati mak. Kamu mah, udah nahap barat tuh. Oh, how
Jadi lunga takas patatamu be kini hukungi boronanyo. Paturuhamu madini ma hukungi tayo kahani. Maulia tema lunga di paturuhamu be hami te hukum kenai ma hukungi di botonanyo. Kata. Namanya dosi mau. Oh, Tuh tuh di hutan. hutan. Asal disaksikan tuh di hutan. Patatamu mah dosi waktu cerai. Ini mau aku sini tengok. Jadi pukul aku. Tak kan? Nah, dia mau cerai, nah. Mula tema kamu apa siguri namin kasi asa si puro di kita para dupon yan ang punta para siya. Jadi nadi pasata mo to hangin do sihon ibanasian yan ang punta. Asa betu tu hangin. Alaya la di sordo ahang ginanga dari to. Alana mo lompe ulaw dia kata so ahang ginanga di to na tenda potong na ni Tiga pasata mo ng tuhang namin ko. Wala. Bayolah di kamu lain bonan sugut. Mengatakan berpemilu tulang muna. Kami pe anggo amin kan kanina na pola na yan anong sangi pemilu tulang muna. Gabi tulang gabi. Di hain na Gabi tinggal itu baru sudah rasa ni. Gabi majalah horas. Jadi maulia teman itu maulia teman yang diperpungat pada di bawah sekian. Ima persorma tuan ni botonami apa lagi bawah sekian. Nunggu betul tu merujuk atas saluna ulaun sadarion. Tenggado idokna tua sirang lamu kurukna kelala. Itu pak. Danak dan baru tu nama goreng terus ketong berlas niroa. Heli macam tu. Jadi kamu bonani tsunami. Nunga di tikio papono nai ma hano urenga to hamuna. Dirokna tua tibo batu ni rubain na tibo batu ni sobo. Nunga gabi batu nani marana berbur satu nomor mini, satu nomor nono. Seung gabi mahamu pinok pernah kana poso. Heli macam. Asa balik pagawi tuan aku citaruan. Arimu matto pinok pernina burnami gabi. Molo enggak kamu masih paululuan. Asa di dok na tua asa nau 10 itu na cuma 10 baru. Hata panggabean. Apo mau mayatong hot martongan jabu. Heli macam. Nau tutuin na dus cuy na lote. Hata panggabean perhorasan. Saya unang mabuwa, unang mamose. Sahat solu sahat buktian. Nunga sahat ulau tedarion ulau nasorbatua. Sa matu penggabean, sa manag tu perhoratan. Soalnya tuamu mana uli, apu kamu naringkan. Dulu besar macam. Kerajaan ni, kelang, dulu ataupun baru. Kolan hata mau dia tiru nabu masa rohani baru baru. Soal nilai tujuh, nong cuma ni 10 ribu, cuma ni 10 ribu. Akka hata pasu-pasu na pinasahat ni Tuhan kasnya tong apon nari martong di jeri turtunin na lote turtunin na dulu tiu-tiu nin na lote hata pasu-pasu na pinasahatmu dihangua kopung nari takas mayatong apon nari martong di jeri songoni mahata pangapun sian hamiru bahasa tami dulu dengan
sa mga natiyod sa iyo katlong mo bigyan buta to ang buhat sa kita. Mauliati matuturi tuwata, mauliati manang hita sa luhut na iya pala Rotarion. Amat teraja dohot inat tasoripada buruni namurai. Amang raja dumuli manang dihamuna rajani na dua-dua nabi. Magbunon namin matutunang tuwak kajuruan niya yon ado rasuta paborhat ang na dua-dua dengan napasapot nabi. Asa ang giat perpanjang umur kamu na terdalukan nabi. Asa ang giat po itong anong diak ka ulaw las biroha lawan ng mga daragan kami. Hatag na magtuwaino hatahanon namin tuharon na raja ni Huda. Asa binuat na bunuduri sa tsokto tuwajari. Marulaw matutuhan isuhut mo margas jabat ni ulaw sa rumadwari inong Daktar ulah kami on amang raja ni tutur tanami. Iya so pamit toroy muna dohot pangajaran baru tujuan muna kami. So sorry manang dihamuna akan naburuk. Amang buru naburuk naburju. Muanon nami mama hiteli ulah tadi bagasan pakitiano. Dinaw sir mahiteo dia dah habatakon. Satok kinai pawahatot tama daya ngot tingan pasapot kino. Ya dong ditadikot dari nang kita lima di ari-ari nang sabu. Ditadikot kamu na boru, ulah muna narik koti holam mangurupi hami dia ke hobar nang siwa bahasa nang muna diperkuat ni ima dari nang nang. Buaran nabi majalah tujuan ni ari Tuhan muna aka mangburuk kudo na boru asa anggiat matutudi pengi-pengi sarma dua mahamak na buruk kudo amang burukku. Daw kapasaita. Gomol-gomol dia kapangomoan. Asa ang giat tunggu kita masih tukul-tukul di ulau atas nasulo. Iba na rong hatay na matua na madok asa balik tagmabagabi tugan sa kedua. Asa ang giat man tutularik tagabi tujuluanon asal mahita totong marsi Paulo. Kali ima tutuna terlubobi manang dihamuna tulang nali. Tulang nami pancarita. Unang marnaloja hamu tulang pinalaho maino ni Tuhan. Meme muna ino nang mahiteo dia katami ang muna ito hani. Asa ang giat kumotohani laho pasangap pag kamot katulang. Marhiteo disip kasi humisik pag wag kamu ditami ang muna. Asa gabi ang kanilo nami. Sinur pinahan nami. Asa boy patupahon nami laho pasangap pag kamot tulang nami. So sumuni man ang dihamuna opung nami ima tulang awo po na tulang opung nami sila. Opung marhiteo ipagsaur madua ni ima burmon. Mahita man ang tujuluan na ron sa sihat ng halip kapo. Asa ado nga mga darajari hari dia kasidaw siya kasiras diroha. Bay dia kaparuk ilod bay isa ka ulay basta. Di na lahong ulap pinok kamo pong lahong mataputot tubo na pasulit. Itong matuhat na majuluan dia kalakta muna. Di pada umak kaparamarang. So na suhari buribuak ng majupang warga dia kadadasan pasti. Hari mana buta hatahok kay marhiteo di salhuk na hatat kapasupas. Hata pasu-pasu pagapun na penasahat ni hamuna at kapapunan. Hata ni nama dua nama dok. Asa horpositik ko taduk mainas sapang nawalu. Asa marbutuha mga lini partido mawalu. Di ba liya do itu manggagat di bara marang ngalu-ngalu. Hata na huli hata na ringan hata pasu-pasu na penasahat muna di hamuna at katulang nami o punami. So sorry sa flora po sa punay. Apuan nami may tutuhot marto nga ni Jan. Asa tutubin na durtiyo-tiyo may nalote. Hata na huli, hata gabi, hata horas na saat nga muna, hamu ak kaop namin doon tulang namin. Sayo unang mamuba, sayo unang mamuse. Saat matutusol, saat matubot di, ane tigaras ibuat mangat kulay na. Nung asaha may tutu, ulaw ko, parto hada habatakot, so banab, so banab, ito hamunak na tulang namin doon opong namin. Saat matutu hita tupanggabian, saat matuhita tuparorasa, totong mahita di ramot itu. So ngoni mahata pangapuas ya kan, budiman.
hite-hite guarni di bata ama anak dohotor di porgadia. Amin. Didok Tuhan ta Yesus. Audo dalali dohot hasitongan dohot hanguluan. Dan adong nasatu amai ia somar hite-hite sianau. Saluhutna nanilihon ni amai tuau. Ido naro tuau. Jaladang pabaliokku naro tuau. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Naso marmula, naso marujung doho. Jala naso olo sudah do anggo akataumu. Alai lam moru lam sudah do bohal nami di tanoon. Jala hatop do hami lau salpu sian hasyanganon. Takas wirala hami paida-ida dongan nami nang jinongi. Tu ari nasora sudai. Nunga salpu monuna di tanoon. Nunga ditinggal hon sudi na pinarhamol nai. Say paingot mahami di hasusudani bohal nami. Say parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Anggiat tersunggul hami mamikiri ujung nilaka nami siap tanoon. Bahot haporsian nami tuho. Asa marhiras nirwa hami nuse meninggal hon pardangolanon laho madapotoko. Huhut say asimaroham. Tatap apuli pargugui sudina tinadikon idongan nami nong mateon. Aka dongan na. Aka tordong na rodi sudi aka nasolhot tuibana. Asa unang mandili na sida di arsak nirohana sidon. Saylam taiti jalato gurohana miyon sudi na tuho. Asalam malumuk kami diinganan na sonang nilabumi. Na pinabiri ni Tuhan Yesus dihami. Amin.
Asini rohama dihamu nasian Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong nasian Tuhan debata amata. Amin. Nunga baru-baru inang Obramses Urbajaitan naraholongeon. Sa hebat-hebat ta, sa jago-jago ta, sa malot-malot ta. Lahu meniubi inangon, betu arong gutikinay ko paluota. Isa ta baru-baru dope pamatang na bustang ni son, pamatang ni inang Agustian na Urbajaitan. Alani dihamuna salutna keluarga besar Opu Ramses, jabat Om Mahatan Debata nang juga salutna. Yesaya 32 ayat 10 sadar, Rodi 12 seorang marihatahon. Nikudo dambe idauku Jehovah di tanu ni halak nama ngunui. Dambe taili honokku col marap dohot aka isini portibion. Nunga maloha inganakku. Jalan mucat sian au songon udung-udung di parmahan. Nunga hutos-tos ngolukku songon halak partonun. Nunga di kotak ibana au siat tali. Sun ma adapku di baheko sadari saborngin. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Ido saat ni atai. Kemudian itu kata Masai Balgado nilai manang lapatan di hitan amarna toras. Nasa yanakon na burju, nasa pahop na burju, ikut tudo makatidakon Masai Balgado HP hanya torasi di guluta. Alai tos-tosihamu marohamuna topas sokamu apakilalamu tu debata molo ujuni ngulungi inang operaseson halana bagian marsak kamu lepos doroha dangaruk kamu nama pen marsak boha sanga dideak 70 tahun marni yang do pakilane jolma molo gajang umurna molo mapen marsak enak konna. Jadi mulubuin yang mok pamatang los mok partodion. Unang mok pamatang alai maghiking partodion alanya ala pamatang na mok alai yang botodin marsa. Pikiran na marsa. Alai manang bohapi melut dari partodion sa hebat-hebat ta. Sa jago-jago ta sa malo-malot ta kamanginang. Danga dong kita nabui menulis kamatiani. Jadi marhini pertuatun ni inang Agustian na berupa jetan Opu Ramses buruon sada nanek kositio pota na perjulu ba omma tikina hamatiani mamat kuling inangon jadi ima na perjulu sawo habo HP hajagoon ni hita dilihat Tuhani ikon tudukku bisa ditikir hamatiani na kedua hon marhini hatali Tuhan di saya dulu peladuon didokon panuran desaya marhiti Hesekil saya tong na panidan si Hesekil di buku desaya uju di kuludo dicakut debata asorat kadhot debata lumu biro do concolma uju mangulu di peta dia siang anon dinggan tapa uli pasorat kadhot do ngacolma lumu biro do debata sotung marnipi hitam meludung mate aron do pe pasorat kadhot do colma alanido banasa diorai hita manangnya konak kana mate alanido banasa diorai hita diorai ugamota makatai do akana mate tumatot do uju mangulu denggan tapauluri pasorata do do ngajolma dumo bima do debata moludung mate pangato ini debata nama saluh na nama sadisi alani penong semua cucu-cucu di sini ya yang ada di Kampung Morpo ini atau yang perantauan nanti kalau diajari mama menjatuhkan tanah ke kuburan jangan dicakapi opung ini ya itu namanya kurang kerjaan itu namanya nggak mengerti ya lebih baguslah dikatakan berbahagialah yang mati dalam Tuhan mertua makan mati di begitu Tuhan ini pasai kode hono tadi pikir mandabutano mertua mati di begitu Tuhan madok puisi madok tu nama mati doi daun ayah molo inang Opu Ramses adalah bercuru mingguan bercuma Tuhan amate di dosa Tuhan dan diragu gabe
Main buah apa parana ditinggalon, mati di bagasan Tuhan Tuhan marang di bagasan nasi. Kalau sobrujui di mana jorok Tuhan bahana mati di bagasan Tuhan. Jadi kalau barani awan nong madda butano, udah butano mertua mana mati di bagasan Tuhan, tapi no burjua merlinggu itu. Burjua mernuju tua, burjua mar istri, burjua mar tungan idoli, burjua mar anakon. Babu hamut tung di julu ini. Supir. Ada apa? Jatuh supir. Kapal perjolo. Putar orang kapal perjolo. Putar. Tujuan. Ya. Sambut. Yuk. Sambut dengan meriah. Jangan dong kita PT Jo. Mere Jo tuh. Masa sitelan no. Saya bayar di mana? Angkat Lorel. Dari kamu pakai serel. Lorel. Angkat. Orang tipu nih kau jolo. Udah paksa kamu dah. Mana kamu permasuknya? Aku tuh nggak mau sama. Atur dulu kasih mau jaga. Martang yang mahita Ali Tuhan Yesus si pangulu hami tutangammu pasahaton nami nuaing dongan nami na tuon jumolo hudok kami mauleate tuho marningot sudi dengan basam akan apinatongommu tudongan nami onta gadingoluna tu asini rohamma hu pasahat nami ibana ramoti podai togu-togu mahami bero di sisolhotna asalam sadarohanami mangihit toko si pangulu jala si hokopami anggia lam mangulu hami di bagasan hapor siaon doho pakrimon nasitong mangasahon pakokok muna badiai na humokopami hatam nasitongi rodi bagabagam naso olo mubaima patotokon doho mangaramoti daging doho todinami tuhangoluan saling leling na naung pinaradem di hami di banua gijangi. Amin. Ali Agustiana Panjaitan. Siatano ro parmulani dagingmu. Ikon mula kijolo gabetano. Alai Tuhan debata na manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus nama kokopo. Doho todi porbadia nama johuria Tuhan ngoluan nasora suda. Ima mangaramoti ho pai maro parpudi ari haheon nabalgai. Amen. Takas do huboto mangulu do si panguluau. Jalaibana parpudi jongjong di atas orbuk. Ia malake hulikulikon. Jala malua ausian sibukon. Idau kumatutu debata. Ausa diri matutu marnida ibana gabe hatuoku. Amen.
Berdua makan mati di Tuhan. Bahagialah yang mati di dalam Tuhan. Yang sudah bisa pinggir ya, yang sudah. Iya. Berbahagia yang mati dalam Tuhan gitu. Iya, bagus. Jangan dibilang selamat jalan, nggak bisa lagi dengar roh penuh. Nggak bisa lagi kita serahkan sama Tuhan, tak boleh. Mana dia putih? Tinggalkan jalan. Maluni sidungan no akka paparani opo Ramses di Dohotima namar Hamarangi namar Hulaburu. Putri, udah Jess? Ayo. Putri tak buang ya? Putri buang tanah nak? Mana orang sana? Si Pulanong namar Hulaburu manang namar Hamarangi namar donga sahuta donga sahuria namar ale-ale mara dusude hita tahe narotu tinaboron tabay ma tong akka partinadan marningot hita pe muse mula do gabitano Nah, ini. masih paida nang panari humi di kamut gulmi